A Radio Escolar do Colexio Torre na Illa de Arousa. Ola, bo día. Hoxe queremos deciros que o noso informativo vai a descansar ata a volta ata despois do Entroido. Sabemos que estades preparando a música, o baile, as carrozas e as comparsas e todo o necesario para facer o maravilloso Entroido da nosa illa de Arousa. Nós tamén estamos a tope no cole preparando o desfile deste venres. Adeus, feliz Entroido!